Hagajing lekai AFC Cup semifinal Intersun habrega Central Coast kabarega klub negeri Australia, Persia eka Odisha kabarega klub negeri India. Haba pai shagrega jingrekai ke Central Coast kalala berpelimsuk eka Odisha FC hadu saulanot. Hagajing lekai halaying. Pada hagan eka jingrekai Michael Doka ulayo bentep Argol nagabenta ke Central Coast. Hagajing lekai Indian Super League habrega North East United kabarega Kenhun lekai jongu Ridim Persia eka Punjab FC kabarega Kenhun lekai jongu Samuel Paduriki. Apa pai shagrega jingrekai ke North East United kalamat eka namrem halaying hadin bagala syak pelim hakmat ke Punjab FC taiwela not. Badia garega shigol jong ke Punjab FC layo bentep Lengba Wilmer haga minit ke banriu peulai. Baleng bag rega jing job ke Punjab FC kala kiu hadu ar kerdan katana ke kerdan ke bakhatwei syaka kerdan ke bakhentai. Haga jing lekai CONCACAF Champion Cup round of 16 first leg habreng ke Nashville Persia ya ke Kenhun Lionel Messi ke Inter Miami. Haba pai syaka rega jing lekai ke Nashville kala yo shwa bentep nengkong tang haga minit ke basau Lengba Jacob. Pada hadu bukut ke kala step ke Nashville kala tam dai weilanon. Batang Maria sedang ke Kelamin ke Nashville kala yo yang bentep ya ke gol ke baar. Bat saisin ya ke gol la yo yang bentep do Jacob. Badai hadu ke minit ke basan peuar ke Inter Miami kala yo bentep ya ke gol ke baningkong. Lengba orang lekai bekensai ujong ke Lionel Messi. Badia ke bola rapen bu dau Luis Suarez. Badai hashwa benkut ke jing lekai kata ha ke minit ke bekendai peu plusan. Ke Inter Miami kala yo bentep ya ke gol penekai Lengba Luis Suarez. Badai lema ke gol jong Luis Suarez la pelong ya ke Inter Miami. Magani ya khai ha ke jing lekai damar Argol.